Yabona msha. Man. Ngifuna usidivide lana la. Divide lana. Cause ngibatha ngibuka leti goti lo utakha lapha. Phela mina mshana yathi solo ngiyaxoxa but ngiyabona ukuthi soye kangapi but ngeke ungive ngithanza. Angithandi ukubalisela like ngekudla mshana. Awe malume man uvile lo mninga taphaza sitela. Uthi uthi lo mjito kutafuna sibite lo yala. Wena ma? Ngiyakho. Ngaba ngakhazi siyabhoosteka. Wena ma? Ngiyakho. Usho ukuthi ngeke kanje Ngisikhuluma lo wesikhathi simela lapha ngiyabonga inkosi yamoto yakho. Yo. Yathi ukuthi emshana nake ngasinika vele nyalo lo cash. Vele uyathi ukuthi wena ungabhoosteka kakhulu. Usho lo ungabhoosteka kakhulu ngo. Oh so babiphi lo manje ubona abantu athi kimi kuphela. Oh mina mani mshana wami. Mina kamaka akuhoshoti ngalendlela ukuhoshota ngayo ngakho. Ngiyacaba phela mina. Le kuwe. Ngiyacaba bese ngale sponge akusho nje. Ngethuke mshana. Wena mshana usukhuluma nje iqiniselo. Yini eshoda kakhulu lebo. Nokunene malume but umcoka ama units nema portions nalokho. Kanti ama units uyawafaka lapho uthi khona guest.